balay. Ada Sangge na? Uy, ada Sangge. Ke di damot ikat. Balay na rin dyan si Sangge? Isin dia compound ma'am. Yun dia compound ma'am. Ako ada dyan. Ke medyo ag nervous ma'am kasi ada jay nga previous nga rasta na ma'am. Tahan damot ikatan jay bonnet daw ma'am, jay cover ti fix Wala daw. nakamas na ba eh. Isa di jag nervous mo jay kastan ma'am. Isa nga nag-proceed kami ma'am. Kasi ag-nervyos kasi Yung kasi ano ma'am. yung bagang nga ada paltog na or awan-awan. Basta 6 pesos lang ko na na. Ma'am, good evening. Yes, actually ma'am, dati nga aming ma'am, dati biktima tayo, dati March 2, ada kami napasamak na attempted murder, which is in-identify namin yung victim tayo nga isulamit lain na tao. That's why nga nabagamit niya isura, no, ada makikita na, which is tayo timawag na tayo, nimbaga na nga, ada pulpuligo si tuyang ko, una na, isang please lang at lakababagi na kitibigay ng paltog kanya, nga hangapi motok. Ito nga immediately, nagpadispasak si tropa, ito di mapan si tropa card, pang kami dito, actually munada, so dudyak labasit. So adapt dito wala ba na dito. So di giant, nagtapok dan. Nagtapok ni Jay ko, Jay motorcycle, so the motorcycle da. Tapos tayo gimda ka ng paltog tiban. Although makikita kayo pa lang ito, medyo aslig labasit yung adak na gili ko. Inasot that paltog Yes, na. yes, Pero ma'am, kasi sada lang nagtaray. may sa tinagasot sir or pati day driver ng katwanan? Duada ma'am, nga nagtaray da nga nakigim paltog nga nagpakas. That's why nga nagkuha kami, so nga siya immediately, kadmak ni ko, nag-atras kami nga nagpakas. So naglilingkaw kami dito. Galing na truck na dito. Dito nga nagkikinuha kami ma'am kasi handamit nga kuha pala nga muna hindi. So nagputok da. So di gaya na ulit marami din na kuha mi tubog lagi. Namin ano, damat nga nagpaputok na. Actually, nagpeki din ako mo. Awa na peti ko normal. Hantala na process si Soko sir. Lalpasin ma'am, lalpasin. Dahil lang ito. Ano kasi din nakita mi dito kasi medyo nalawag pa lang. Yes ma'am, yes. Oo. Even the doctor, may damit dito May yan dam. ma'am. Sino team may na? Dr. Joy Alvarez ma'am. Hindi Soko sir. Ay ni Soko ni ma'am. Ay kami, ma'am. Sabi sa team leader ma'am, may sa Sagon. Sagon. Dagon po. Nakulag tayo, nakulag tayo nga bullet sir, nga ano. Ayan ti may isang revolver, ma'am. Ayan ti asidog ni DJ Mabanag. At dati Pabanag atot ko na na tayo. DJ Makinkas to eh. Diyan naka-block. At dati Agad may dayo ba sir? Agad dayo ba? Si nakakasaan? agasidog na lang, ma'am. Mga ano ni ko. Kesya. Yan pinakapangisit ma'am, at dati duwa nga misfired nga caliber 38 ammunition, tapos talo nga fired cartridge case di ba tiyo? Kaya nasaon namin talo nga nagkaputok di paltog nga di ay. Tapos DJ Maisa ma'am, asidog ni De Leon, at dati may isang fired cartridge case, duwa nga misfired, tapos may isang live ammo. And the firearms sir, the firearms da, gigamanda? At dati asidog ti imada. Parehas na sir? Parehas. Hindi naman parehas na ano, pero malapit sa tanah. On the beach, di jay na anong firearms. Aside from the gita sir, anat aside mo the police tayo? Iti Police. Ada na recover yung essential? at dati duwa nga basyo na collect na iyan. Dua lang sir? Duwa lang ti kom sa medyo Medyo nasik rabi. na tan. Anong oras sir, the intention nyo palag subling bigat? Siguro ma'am. We conducted diligence search, ma'am, for additional for cartridge case, pero so far kasi nung haka namin di mabata man, no, papansin mo ito medyo madi the possibility nga namang nung Baka na submersion dito anti Nung dagiti kapulikan tayo sir, could they mabalinda ibaga? No, how many times na nagpaputok? Could they say that? Actually ma'am, siguro naliguan, naliguan. Lahat din mong tinangid mo. Sino ti pagpaputukan da kanyada kasi ay? Yes ma'am, kasi we are in the situation na po ma'am, siyempre di mo na pag nga di ko kasi nagpurpuro back di mo na. That's why other putok na kuha. So immediately, grab ka na, tag-pusil ka, especially if so nagputuak na.
And then, dijayan, habang masigat, nagputok manin. Valid po eh. Pero this area na sir. Pero on their Yes, way ma'am. nagtartarayda, 1 month. Awan ma'am, awan. Kasi we can, kung na mga kasi i-observe nila sa amin, ma'am. Kasi hindi nagtaray na ma'am, siyempre medyo malalay kamdat sa amin. Although sar-sar di na tropa dyan, kasi nagtarang nga doon, nagpuligos kami. Mga rodal to bangkay mama. Ayan, ma'am. Kasi we still have to process it. Yes. Mm, Bangkay pa yung rodal. Pas pa. yes, yes, ma'am. Oo, ate lang pinaka ano dan. So identified nyo na sila sir. Who they are, where. Yes ma'am, according to SOCO, ma'am, madami na nakuha ng IDJ Bagda. Kuha dapat yung identification card. Na-check yun no, ano da? At the previous, ano da, digital? Ongoing pa lang, on process pa lang si Bagda. Yes ma'am. But let me add, ma'am, DJ may isang bag, naka-recover kami ito isang holster. Yung holster yung lagay na. Oo, oo. Inside. Kasi, in process ni Metri, ito ay another by personal belongings. Kanino ano yun? Yung bag? Yung mas malapit kay De Leon. De Leon. Dili yun sa Tilantoy. DJ na Panginoon, benefited niyo. Dati may isa ma'am andabag na? At dami. Ano ang sige natin na ma'am? Ano ito? Backpack? Yung ma'am, backpack niya isa. DJ na yan, ma'am. DJ na isa. Body bag. Body bag saan? Dati may isa ma'am na nagyan na. Ano, assorted ganun eh. Pero no, ano and med, di may significant no again the holster. At the ID na that ATM card ba? Hindi. Yung isa, ATM yung isa. So madama nga rod nga kasayo rin sa papers documentary yun sir? Secretary yun? Yes ma'am. Yes ma'am. Actually, ongoing pinagalat the statement, especially the victim itself who possibly identified the two na isumet lang yung same person. Kasi di ko ngamin ma'am, di March 2 talagang maskarada. So nakita na sir. So, yes ma'am. Ket di nga ro kinalbi-kalbit na di paltog na di may isang hangap yung moto. Kasi nagpa-accident ka kano dito idireta ng mark. Pamamay, tiguna na di may isang may distract na eh. Kasi they pretend nga they are looking for a job. Di poultry na. So, di may sagsasao, then imasidig ni manong victim, idi napating nga anin, actually, kasla, Poultry? yes ma'am, kastoy lang ti Kuwada. Sana pang kami din, nagkuha kami no kasanod during the investigation, sidig lang ma'am, timbagan. So, yeah, click, according to the plan. So, ititaliyawin, paltog natin, 30, which is revolver ti Bagbagana. So, di ko ma'am. And then, nagtaray, kinamat da, kalbi-kalbitin na yung talaga ang nagputok di paltog ma'am. At And, the time sir nga nag-start i-encounter you di Jayan, I mean nga nag-meet kayo. No ma'am, no ma'am. Aside encounter, I mean nga si bangkot kayo di Jay nga ayanda idi. Di Jay yung store? Ay, no ma'am, no ma'am. Only this area ma'am. Kasi ijay mo kami ma'am, awan eh. Kasi idi mapasungadan da kami ma'am. Di motor da, imbati da jayin ma'am eh. Si mapok da, in preno na, then si Maray da nga imasot Pero paltog. I heard earlier nga Before ma'am, kasi la sinipot da kay lao. well ma'am, hindi nga masipsiputan ni ti victim nga kasla ko kasi daw ti babaw na nga ko ma'am nga magkikita ta medyo hindi nga ron ma'am medyo isuna medyo muna ti ko na ta ada nga ron kasi ka previous nga napasama ko ko na. Yes ma'am. Pero nakita na sir, ada isuna di Jay. Kumbaga Di victim ma'am? Yes, before ma'am. nga nagtaray dagito nga nagpakaskoy. Yes ma'am. Aside from you, ada sa bali sir? DJ victim ma'am can DJ ala mga kay lain ma'am no sino di Sabay kita nga. definitely ada mabalin pa siguro nga maalang ako diyan nga mang corroborate as of the statement of the DJ victim. Kasi I suggest sir na to get other witnesses aside from that. Yes ma'am, we will do that. Mamaya later. Yes ma'am. Kaya na dapat dito ma'am kasi nagtataray na dito. Well, Nagtataray nung dito. Ada maalang maka- state ada maalang nga ako dito. Hindi na mo para dito ang talo dito na. Yes ma'am. We were able to recover cellphones ka na. Yes ma'am. We will try to transcribe whatever the contents of the cell phone. It is siguro that will lead on the
how their maybe Activities, previous activities. It will be Baka submitted you for did, forensic. ma'am? No, ma'am. That will, the responsibility to cyber group. And the cyber crime. So, ada ko ti cyber group, cyber I mean, crime. separate na unit, ma'am. Oo. DJ cellphone, ma'am, adda, na iyawan No. na niya, We We will, have to endorse it, ma'am, to ano. we will first scrutinize your cell phone, ma'am. If there is a conversation with leading to this maybe the master na Duwa, dasa nga da cellphone na? yes, ma'am. Dati naalam, ma'am. May, sa May recover sama niya, ng Soko, merong isa, pero kayo, before dumating yung Soko, meron ng, Meron nakuha Nakaalaan niyo, sir, din. di tamit laing, ma'am. Sino kanya da, sir, DJ na alayo? Si Actually, cellphone na. hindi nga banda eh. So, you don't... Kasi yung nga payatan, that's why napido. Napido din. Kasi part of the quad, will secure naman the area. But then, siyempre medyo yung katakas na. Pero dito ang tawag dito. Babamlat. ano ma'am, as a matter of procedure, will be subject, Bandinda will be subject Well, to examination yes, for post-matching. Yes, that's correct. So, ano latan na, sir, maki-participate tayo latan, tapno ko. Yes. Oo. Anyway, ano kayong mati? Dito, trabaho. Yes, Well, ma'am. so, kitaan tayo ko lang. Ano, dependente ti, kita tayo submit yun kung reports and all. Sinate, report yun ko, ma'am niya. Ayan, ma'am. Ma'am, we have documents, pwedeng, ano ma'am, as witness, may chemist duty crime scene, no? Ano nga, document sa kita, Ito ma'am? ma'am, ano yung form natin? Kasi ma'am, pag sino yung mga nasa vicinity, kinukuhanan din namin ng data. Hindi yan person. Yung mga pumasok sa crime scene, may separate na document ma'am, nire-record namin. Nag-witness kami naman during the processing. Kasi yung ano,